ددے عظیم کتاب کوا تلاواتنا شپورز وخلا خوندونا غافل نشی انسانا وی ددے عظیم کتاب کوا تلاواتنا شپورز وخلا خوندونا غافل نشی انسانا او دغا عظیم کل قرآن رغل بارد اسمان او دغا عظیم کل قرآن رغل بارد اسمان ننی تسڑ پمینا فکر خدمتونا شپورز وخلا خوندونا غافل نشی انسانا ددے عظیم کتاب کا و تلاواتنا شپورز وخلا خوندونا غافل نشی انسانا یا غافل نشی مسلمانا چرتا خفا نشی لتانا غافل نشی مسلمانا چرتا خفا نشی لتانا ربطا کوي بستا پسر شکایتونا شپورز وخلا خوندونا غافل نشی انسانا ددے عظیم کتاب کا و تلاواتونا شپورز وخلا خوندونا غافل نشی انسانا چلاڑ شلوڑ مرتبیتا لگر نزدیکڑا سینیتا چلاڑ شلوڑ مرتبیتا وید محبت او مین کلک ورکالا سوینا شپورز وخلا خوندونا غافل نشی انسانا ددے عظیم کتاب کا و تلاواتنا شپورز وخلا خوندونا غافل نشی انسانا تور ٹکی وایا پا زبان چیزالل داش پا جہان چیزالل داش پا جہان تور ٹکی وایا پا زبان چیزالل داش پا جہان زنبات سپین شستا بمفشی گناہونا شپورز وخلا خوندونا غافل نشی انسانا ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو ددے عظیم کتاب کا و تلاواتنا شپورز وخلا خوندونا غافل نشی انسانا یا دیر لری قادر احترام پریمی لوی گلور مقام پریمی لوی گلور مقام دیر لری قادر احترام پریمی لوی گلور مقام پریمی لوی گلور مقام ریاض اللہ تپری نصیب کے عملونا شپورز وخلا خوندونا غافل نشی انسانا ددے عظیم کتاب کا و تلاواتنا شپورز وخلا خوندونا غافل نشی انسان وی غافل نشی انسانا
دا خپل شعرونه لیکيږي په ډیره مینا د کاشف سټوډیو له طرفه په خبرګو اوازونو لکه هر یو ډیر محترم اسمت الله جرار او حافظ رحمان کشف شاعر دی عاشق رسول حافظ ریاض الله صدیق دا پروګرام نوم دی دا ختم د قران دی مبارک شه والسلام.